الله ربي جالته ربي ربنا كم ربي بريت يا غرب جكو جالت أتينا جالت ربي رسوله جالت رسوله أردن وربي جل كنا تيجي رجلا بريت كني أردن في رسول ربي تبين بدو توما كيسدي صلاة كيسدي جبادة هم كيسدي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله محمد النبي بلنا بلي ربي كنا تاني صحابة رسول ربي أردن في جرا كما رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النساء وكل ضلالة في النار أنا بريتها وبكى بدعة رافضات ور بدعة رافضات ور جلتا جلنا نرد الإسرائيل ور كفرين ثم كذب تماجم ور أوفيد بني كنون مسلم جدا خابتا وجن أولا جرا ور مسلم جدا يا ور تابتا أورمنيا دان ربي مجاقب ور قبا جنسودا مگر ربي سنگه جنجدا رابنا دياري قوامي Surah kan tidak kaitan. Jangan harap kemudahannya. Mereka cerita orang-orang yang ada ambanatan. Saudara pihak rani tinggal. Dan minat kita tidak masuknya. Ketika kita tidak kaitannya, gambar cukainya dia nanti mesti dapat kado. Tahu saya itu. Rabbi wajib segera amat wajib. Ya Rabbi bagaimana harga dia. Ya Rabbi bagaimana harga dia. Umat saja lah agar kena no maju. Ejin jara dan unta kami kuno. Tangga muslimah kalan di rehar dari sari maskala orang kuno mujid ke sari di masjid adile me karake patari wah yo dijindan enganda kuno baradar pe enganda oh raya mo dia di bawah dari digandani mana ta boda maskala ke se subhanallah moni masjid ko di dirkati rabbi sodaka ini tiba dari rabbi putra batkan ini tidak batkan jawab itu desan berbuya ki amawan jentan umpah mulladera odin darawat jadi mairani Ukira tauhid wa bidu kalima ibidini jannani wal karama akka surati maju kana rafatu dawa jara lagi fatukidu najida jara lagi fatukidu jara jara ofisa batu miskina hadabu wa sunna batte din ke tajir sudara to dan miskina din ke tajir makina na ki sudara da ayari da waya imani kapti waya takwa kapti waya sunna kapti dikana wajinda badula den kamni din rajul wano je tamaji ko hamu da ummata islamatu wano je tamaji Islimina Rasulullah dan Gendani Ramadan akan kita mahu kana Yusuf de maju wahdat al-adiyan ufida ul tijara mjani mereka ini daiman waktu darun juru itu padani di isketa maju Yahudum malik karabbi nasarum malik karabbi dian nasarum mabekkan rabbi mujaka bajju rabbi waraka bajju di rabbi di ayam Yahudum man uzair karab Rabbi jechun Mikailin Gabrielin Nubayya jechun dini dadiran bayi dan jere nami chode dadi waktu itu dadiran kanarra magatu warra kanarra kitu absa'u tamatu adiru baki babadura Rabbi ke timbulte rasulullah ke aur sabbe alaihi salatu wassalam moduma dunia kana kati jara pejir Muhammad dini ka bajir tu kita baide moduma wanu ninjenne alhamdulillah e yaman ugenne ala sunna wal jamaa e yama idon jirbille ka nigalle engada debu Buddha tadi kita hejin lantaran misteri lagi. Jauh Buddha tadi kita mabrak legalle. Ini nya yang ketemu di dunia itu. Mau tumanggara waridera berkah kebuat pembelesi. Jadi harga agara kedikan. Warna nabiyah pitam. Warna faidah pitam. Rabbi sudah tadi sudah. Rabbi sudah tulisan. Teran istilah tadi. Beberapa apa nih mereka kami jadi tauhid obi sunnah obi tertungkin dari kamakenya. Mau tumanggenya bulut. Bulchan kaitan ko pujitan bila jiru roji ni kaitan ko pilit timbulun din kamake jadi ni kaitan ko pano na siya ko na kita adin na nuli ditsi la ilaha illallah ka dinle ko bete dina sunna ka dinle ka dina para rasulullah rabbi dinle ka ay ni wa ko dina ana abu kara rabbi kara rasulullah